Reka nongere kukwifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba Inyota TV. Nongeye kubahereza ikaze aho twongeye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugiye kurebera hamwe imirwano ikaze yaraye ibaye muri iri joro ndetse niyazindutse ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho by'umwihariko tugiye guhera ku mirwano ikaze cyane, imirwano ikomeye yadutse muri iki gitondo ku wa kane tariki 23 z'ukwezi kwa 10 2025, aho ni mu mujyi wa Kazinga. Inyeshyamba nyinshi zihasize ubuzima, aho abarwanyi ba FARDC bamaze kubagenda bagota ku buryo bukomeye cyane uyu mujyi. Bikaba tuje kubirebera hamwe mu kanya gato cyane, ariko kandi umutekano ukomeje guhangayikisha abatari bake, ukomeje guhangayikisha burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano yongeye rwose gutangira mu ijoro hagati, aho FARDC ndetse na AFC M23 mu turere twa Nyarushyamba ndetse na Masisi harimo kubera imirwano idasanzwe. Ibi nabyo turabirebaho mu kanya gato cyane. Andi makuru aravuga ko abatuye ahitwa Plateau, House Plateau ndetse no mu bice bya Fizi na Mwenga barashobora rwose kubona urumuri rw'amahoro ndetse n'umutekano rwongera kubamurikira, dore ko ingabo za FARDC bivugwa yuko zamaze kuba zigenda zigera ahangaha ndetse zikashinga na defense nyinshi cyane. Amahoro akomeje ko agenda ahinda muri biriya bice. Ni nako turaza kugaruka kuri iki gitondo cy'inyeshyamba z'amaduya M23 ku mirwano idasanzwe bongeye kugabwaho n'abarwanyi ba Wazalendo, ubwo babavanaga mu bice bya Nzibira berekeza mu bice bya Budondo, aho bivugwa yuko bongeye kwimura ibirindiro byabo ndetse n'ibikoresho byabo nyuma y'igitero kidasanzwe bari bagabweho muri uru rukerera. Ibi byose tukaba tuje ko tugenda tubinyuramo gatanu kuri kagenzi kako tukareba uko bigiye byifashe. Hagati aho ndagusuhuje kandi nguhereje ikaze, ngusaba ngo unyemerere twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye. Ngende nguhereza izi update uburyo zigiye zipanze, nawe urabaza kuba ugenda urushaho gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kuba tugenda dusangira muri aya makuru nkuko ngiye kuba ngenda nyakugezaho gatano kuri kagenzi kako. By'umwihariko ahangaha biri kuvugwa ko fighting, imirwano ikomeye yadutse muri iki gitondo cyo kuwa kane tariki 23 z'ukwezi kwa 10 2025. Birumvikana ahangaha ibintu byongeye kuba bibi mu mujyi wa Kazinga uherereye mu murenge wa Oso Banyungu. Ahangaha ni mu karere ka Masisi. Abene gihugu bavuga ko iyi mirwano iri hagati y'inyeshyamba za AFC M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibisasu biturika by'intwaro ziremereye kandi byongeye kuba bigenda byumvikana mu bitero ubwoba bwinshi cyane mu baturage ba Kazinga no mu midugudu ya Kijeje. Iyo yose ikomeje kumvikanamo urusaku rw'amasasu. Abaturage batuye muri ibyo bice bakaba bakomeje kwitotombera urwo rusaku rw'amasasu ndetse n'imirwano idasanzwe iri kugaragara muri ibi bice. Hakaba ari kwibazwa ikirakorwa kugira ngo izi nyeshyamba zigende zikurwa ahangaha, nyuma yuko zikomeje guhangayikisha abatuye muri ibyo bice. Bakomeje kubagenda baburiramo imiryango yabo ndetse n'abavandimwe babo, nkuko amakuru atugeraho akomeje kuba agenda abitangaza. Ariko kandi si ibyo gusa, kuko ahangana none ibintu ntabwo byoroshye. Situation, umutekano ukomeje guhangayikisha cyane cyane burasirazuba. Imirwano ikaze irakomeje hagati ya FARDC ndetse na AFC M23. Buri wese ashinja undi kurenga ku masezerano. Ahuriro rya AFC M23 ryamaganye icyo gita ibisasu nkana kandi bitavugwaho rumwe n'abarwanyi ba FARDC
bongeye ko bagenda bagira gutya rwose bakagaba ibitero bidasanzwe, aho ibisasu byakozwe n'ingabo za Kongo nk'uko izo nyeshyamba zibitangaza. Ibyo bitero rero bikorwa nk'aho bikoreshejwe indege zitagira abapilote mu turere twa Nyarushyamba ndetse na teritwari ya Masisi na Kashebere. Aha hose teritwari ya Warikare ndetse n'ibice bigiye bibakikije. Kugeza ubu ingabo za Kongo ntizashyira ku mugaragaro ibyo birego kuko zizi ukuri kose aho kugiye guherereye, kandi zikaba zikomeje guhangana bikomeye cyane n'abarwanyi ba M23 muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuva ku munsi w'ejo rero iyi mirwano yakomeje ko igenda ibera muri ibi bice, yaje kuba igenda ibuza amahoro abatuye ahangaha, abiza ko bigenda bituma abenshi batangira kwibaza nimba izi nyeshyamba koko zaba zirimo zirwanira ukuri cyangwa se zaba zirimo zishaka inzira ishobora kuzicikisha ngo izivane ahangaha. Gusa ibintu bikaba byakomeje ko bigenda bigorana ku buryo bukomeye cyane. Ni nako kandi mbasaba ngo munyemere twigarukire ahangaha turebe uko naho ibintu bimeze kuva ahangaha muri DRC kubijyanye no kugarura amahoro umutekano muri ibi bice bya Plateau ndetse Uvira, Fizi na Mwenga. Abatuye ahitwa Host Plateau ya Uvira, Fizi na Mwenga ahangaha barashobora kubona urumuri rwose rw'icyizere. Itangazo ryasohotse iri tangazo riragira gutya rikagaragaza neza ibibazo bihari ahangaha. Ingabo zahurijwe hamwe zafashwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, uyu nguyu wa DRC, Evariste Ndayishimiye nawo wo mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano muri kariya karere bimaze igihe kinini byangijwe n'intambara zikomeye cyane zikomeje kubera muri ibi bice. Nk'uko bigaragara rero mu nyandiko yashyizweho umukono na Pasiteri Wiri Kiyana Eugene yashyigikiye ubukristu, avuga ko abakuru b'ibihugu byombi bitabiriye neza ibibazo by'abaturage baho, bemera ko ubu bagomba kuba bagenda babafasha mu gucunga amahoro ndetse n'umutekano muri ibyo bice, kugira ngo birukanemo inyeshyamba burundu, kandi birinde ko zishobora kuba zagarukamo zikaba zakongera guhungabanya umutekano w'abaturage batuye muri ibyo bice nk'uko bo babitangaza kandi bagenda babigaragaza gatanu kuri kagenzi kako. Ni nako kandi ngusaba ngo unyemerere dusoreze ahangaha turebe naho uko ibintu byifashe, aho abasirikare benshi barinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bya hafi, abasirikare bakuru nka General Christian Shiwewe ndetse na Frank Ntumba na Benjamin Katende bimuriwe ku bakozi bakuru ba FARDC bakekwaho kugira uruhare mu mutwe wo guhirika ubutegetsi ugamije kuba wakuraho ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Byongeye kandi Brigadier General Ngoyo wa Kabila, uyu nguyu rwose arashinjwa yuko umushinjacyaha mukuru w'urukiko rukuru rwa gisirikare akaba n'uwahoze ari umufasha wa Joseph Kabila yatawe muri yombi mu ijoro ryakeye, nk'uko Kabila yageza kuwa gatatu Kinshasa, nk'uko umuryango we ubitangaza. Uvuga yuko uyu Joseph Kabila rero abashingiye ku ruhande rwe cyangwa se abakomeje kugaragaza yuko bamushyigikiye benshi bakomeje kubizira, cyangwa se abakoranye nawe ku butegetsi bwe ubwo yayoboraga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bakomeje kwitana ba mwana ndetse no gusigana bavuga yuko abarwanyi ba M23 bashobora kuba bari gushyigikirwa n'uyu mugabo wahoze ari
perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse wanatangaje yuko agomba kwiyamamaza muri manda itaha ya perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru agenda abigaragaza gatanu kuri kagenzi kako. Nkubwira ngo rero wibuka gukanda subscribe, share ndetse na comment ulayikinge kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Nkubwira ngo ciao ciao.